Isandulelo sesihlabelelo somthandazo esabatha. Isihlabelelo senkumbuzo esizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Esifikile kulomzwe imanga abawuphika bewazi ukuthi umnikazi wathi lumzi kusekhaya lomphefumulo kusho yena wathi wonke umuntu ongazi ukuthi abantu bokubafela lapha nabafela phesha kwezilwandle maye bafisa kuyozo bathola la awolenzela amasiko ngokusemthethweni ekhaya amen bathi abantu bathi umuzi womuntu baphikisa lokho kushoshela socela ukuthi basifike kulomzi ukuthi bonke abantu abakhona ngaphakathi akulila isuthithi ephezulu ekuyobheka bakuyenze umuntu akhohle akaqede kanti akafasanga phezulu kumthetho owashiwo la ezwini ukuthi umuntu manje egqokile funeka afase into phezulu manje ngasakulinganishe ulimali ulibeke eceleni uyothenga elilinganayo likwazi ukufaseka ungasho ukuthi awulifasi ngoba nakho lisakulinganise leni nalo lingasakulingani uyaneshe elilinganayo ukwazi ukufaseka amen abantu sizocela ukuthi into ayisuku yona ezobuya ngapha ikhulume izoba u3 labo abathunywa abakubo ngalomzi umuntu ozokhuluma ngalomzi umpathena abakubo ngalomzi noma amakhosi asezulwini atheni ngalomzi loyo muntu ozobuya ngapha khulume asitshele indaba zakuze bakhona Thomas basekhona Thomas abaphika ngokuphathina ngakho ke bakuza ngakho umuntu akhuluma iqiniso ungakhuluma mangayikhuluma inkohliso lapho inkohliso izolimaza wena ngabakini ngakhuluma into engekho ukuthi abakini bathene uMoshe bebathele ngazange basho wazi ukuthi sikhuluma into oyazazi ukuthi kukhulunywa abakini amen umuntu uthi ngusanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani abesehlale ngabeni amen bathathe esithini bathathu uDamingweni mhlawumbe ngikonzethele uma umshumayeli enendaba uyahlabelela ukufika umbhobho kuye angamuka nonkosazana ngomdlalo nombhokeni ngomdlalo manje indaba uyahlabelela uzambone abantwana baphethe imbhobho balethe kwena imbhobho mase kufika umbhobho nje ngamuka hlale ngabeni amen bonke abakwenze njalo inkosi Nazareth igama ngosiyanda ngamaningi thabo kwendaba nasemeni wona bamisizwa inkosi ngikhandele usuku entembeni ngeke ngisibonakala iso ensukwini kwangathi zilapha ngathi zilapha lomphefumulo ngathi khona abantu abafo abangale khona abawuthuka ngaphakathi la abangale baphethe ibhalo bafana abantu abawuthuka bangaphakathi la lona yedwa ababona abantu abawufo lona yedwa ababoni mina sicilele emuva manje lona yedwa asibaleke nawo laba bantu vele suwedwa wesifo kulaba abawufo ezela uphethe ifoni ophela maye vele ifoni ngwala abantu babaleka abawuthumba wala ifoni engathi babaleka basemotweni imali ogqoma kobayela kanti bebaleka bephuma bonke babayethe pheli ngongendo nathi imhubo mabefika phakathi uvele befika lonke umuntu phakathi
nawe igqoka ingubo emhlophe masalo mama bawu2 abangadubulekanga umbhobho masuphenduka angakini ngithi shebe mangithi shebe ngibhekele phansi mangivusa amehlo awasekho konke bebephambi kwami la bebephambi kwami ngisuke ngihamba ngapha ngixoxa umuntu mama ijika la wena mangijika ngibeleni ukukhuluma umuntu mama efana nami unojeyo efana nami thatha amanzi lawo ukhele ngawo la ngithi mama uzokhela kanjani igazi igana namathamba abayo ethi ikhele mangiphuma ngithi nabantu bagqoka uNazaretha bafaka amatasi ngaphansi lezi khoma bathi ufele emntwini zinebhamu abantu abababoni babona yini mangiqhubeka phinde bengivimba ngenzula ingoma nawashela kunebhahla zami besale ngemuva ethi ngiyoyilanda bengilandele laba bantu ayingijiki ngithatha isikhiye ngibuyele emuva beza ngenzula ingoma nawashela emaleli iphupho sinesikhashana phela ngimphuphi ngoba ngithe ngomsombuluko bamajika wavula umbhobho ngomsombuluko omele ngikhuluma ngasaba ukukhuluma imali bengifake yona ekhawunti ngehle angiyazi ukuthi ashona ngathi 100 rand kuphela namhlanje seni kufike izathi ufuna ukubonana ngafuna voiceni la ngo6 bese ngiyilanga ngo6 manje bamajika ukuthi ngithi umtshela le ndaba ekwathi uthi uyaphuthuma usayogeza ngaza umshumayeli usimama bamana ngwele emuva bamajika kwathi ngamthola ngathola umuntu baba olephoyisa wathi angize la phambili embhobheni busiswe ukuzweni ngiyabingelela egameni lenkosi uyazi uNkulunkulu uyazi amen igama lami ungayiso ngingobandwandwe entabeni zawanongoma ngaphansi esigodini osuthu inkosini umntwana umntwana ohleleza la ekhaya azosebenza njalo kodwa kuthe emalangeni ngavuka lesibonakaliso kube sengathi ngingale ebridge ngibona umfula omkhulu wemuka abantu ngathi kungamakhehla abanye ngathi ngamafridge abantu bamafridge aleyipona bese ngiyibuza ukuthi hawu ngabe kwenzakalani lapha yini abantu bese kuqhamuka izwi lithi izwi uyabona lokhu kwakhona ikhona ekhala emphefumulo ngethuke ngithi hawu kusekhala emphefumulo la bese liyabuya izwi lithi uma wakho uyamondla le ekhaya ungethuse futhi lokho bese kuba mangihamba kulamanzi bese ngathi lawo ngoba abantu nangibele izinto zokwela ngiyawela ngiyakhona ukwela ngaphesheya bese bazathi kuwona amanzi abovu lamanzi ngithela amanzi amhlophe ngomgomo wathela phakathi ngomgomo amanzi amhlophe bese kumemeza omunye umama ethi mama ngiyawafuna nami lawo manzi awathela la ungaka ngito mama ukhona uyaphila ngiphaphamile emva kwalokho ngalala njema ngijukela futhi waseqhamuka izwi lathi ngumkhulu wakho le ndlela oyihambayo ayi angihambisana nayo mina ngangiyifama ngifuna ukunika isikhwama sami ngethuke ngithi awu mkhulu mina ngoba ukuthakatha nje akusinayo into yami bese ngiyalala nje ngoba ngifuna ngize lapha bese kufanele ngikhulume ngezwi empeleni ngishaya uvalo wakho ukuze akaze umkhokheli omunye umkhokheli ngeke kanje bese ngaba ngayindini la ibaleka ngothokhana ngokhuluma ngabaleka ngafika ngalale nje ngithemba ngale ndini ngabo2 kwaqhamuka umkhokheli kwangathi ngala ngaphakathi kwamaNazaretha uthi uphi umfana ahamba yokukhuluma lento lapha phambili ngihambile ngayemsebenzini la ingone khona ubeka ikhehla lento yokuthakatha lisekunqede umsebenzi impela lawo ngithenge emsebenzini afika ngathola amaphepha amathathu uphethe ikhadi lasebhenki ikhadi lasemsebenzini nebhasi lesine zalahlela zonke lezinto ngiphethe ngeza ngesonto la afike nganikela ngashaya ngicela ungilungisele naleli khehla leli kodwa sengizakhona ukuthi bangifonele ngangena ngayiphethe lezi zinto zakhona emsebenzini ebefuna ngisacela inkosi uyasithele umusa kolizwini uNkulunkulu sephile ngenhlanhla awuvezela umuntu ozakubi uyasenza wena kumthola manje uzomethula uthele shamba methule
lesithiko zamsinde lokuphumula kuwena yebo awunotha kumsele ngizothi ngobitonga lakindlela yebo kusegazi lakho lohamba nawo phila nayo yebo manje kule wena uthola amandla uyasebenza yebo umcele uNkulunkulu unikelele ngomphefumulo ushaya ngicela umethule umshwayela avuma kahle nje umuntu othola abantu lokwazi ukuncenga abantu unyazi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni unyazi lezulu amen lokhu khulumayo umvelo ozalwa intombi kaNgubane emthunzini ngaphansi kwenkosi yaZulu emzala ensizweni yakwaQwaqwa esakabiyela amen ngesabatha ubaba uNkulunkulu unyazi esimemile enyokeni ithe ngizoya khona nezinsizwa la ekhaya emphefumulo ngabona ngileli inkosi ngaphandle ihamba ngeveni isuzu yashaya ihuthi baseletha abantu engafika ngaphandle bathi phuthuma ubiza umshwele uMajiya ezongenisa baba ithe inkosi ngaphakathi sesingenile nabantu yayisingena ekhaya emphefumulo sayibona isiphuma silindile isiphuma isivula ngathwa ngowodrobo ngoba umnyango owodwa bayibona isivula wodrobo yayisiphuma isigqoke injiva sengeza bathi sesiyeyokeni inkonzo yaseseni ithe inkosi mayiqhamuka yaqhamuka isigqokele injiva le ngiyibone igqoke iphume ekhaya emphefumulo enyokeni amen ngithe ngifika enyokeni kulale ngalelo suku lelo ngayibona engathi isilandela imoto zomhlangano zongena esigodlweni insizwe besihamba nayo senyokeni yakandebele ngiyibone ivula amasango ivule inkosi kanye nathi sangena nathi laba engihamba nabo sesibuya sizapha ekhaya emphefumulo ngalelo suku sabuya ngalo ngilele ngibone ngathi ngibone stairs kupendiwe kumhlophe nezinye izinto eziseceleni ngoba ngathi ukugideka ngibone ezinye izinto eziseceleni zipendiwe ngokumhlophe esitezi kwakade kufakwe irufu ngathi mangibhekisa amehlo phezulu kwakume isilo esidala umdlombane emile efaka amagloves engathi ubesebenza ufakwe irufu esebenza nobabumbelu engathi amaplanga ayesefakwe ngathi babefaka uplastic ngaphezulu ngoba into yadala ukuthi ngize ngithi isekhaya emphefumulo lapha ilapho nangona ubabumbelu no insizwa yakanamandla usetshenzwa kufakwe irufu phezulu ngase ngiphaphama ngoba ngaphaphama isilo sesikhumula amagloves esasikhombisa ukuthi sesiqedile ukusebenza ngizocela ukuphinde ngidlule kulena ethi umndeni wakithi emnikeleni wembuzi eseliqhubile ukhona lapha eziye khona ukuyothetha amacala ngithe senesihlabathi lapha ekhaya ngithe ngilele senesihlabathi ngasasa senilele ngabona ngisendaweni enezihlahla ngimile ngabona kuwa lezi zihlahla ngathi iqhamuka ikhukhula ngazama indlela ukuthi ngiqashe ibaleka lezi ikhukhula ngibeka engathi ikhukhula zihlabathi kanti lesihlabathi ngibuka lezi ikhukhula zifike phambi kwami zidiliye zishone phansi mase kuphuma abantu laphana abayisihlabathi babephuma mase bezofika kumina befika sebephelele sebengabantu kodwa baqhamuke sebeyisihlabathi bebefika bejiye ngakumina hapha esandleni sokunxele abanye bephume bengabantu bephelele la khona ngabona ukuthi abantu bakithi noma abantu basebeqoqa uNkulunkulu ngalesihlabathi ngisethile ngabona kuqhamuka insizwa nomikhethe ngomfanekiso wensizwa yakakhoza ethi inhlanhla yakakhoza nayo iphuma kulesihlabathi kodwa yafika mina yangihawula yayisimeceleni sabuka abantu abaningi bephuma lapha kulesihlabathi ngacela uNkulunkulu angibulele bangenise ekhaya emphefumulo ngakusasa ngabona engathi umhlangano lapha omkhulu inkosi unyazi ihleli lapha epulpit kunepulpit ihleli khona inkosi la ekhaya emphefumulo kunabantu abaningi lapha ngase ngingena esangweni ngaqale ngabhiya ngibona abantu abaningi bengena lapha ethempelini ngase ngifika esangweni ngaguqa
ngase ngibeka isandla etsheni elimhlophe kwase kufika isandla sangisusa lesandla ngisibeke etsheni elimhlophe ngase ngena ngiguqa ngase ngithi ekhala emphefumulo ngase ngena ngaphakathi ngahlala nalabantu laba yayisithi Nkosi senifikile yayisithi sanibonana base bekhuza ingcwele labantu laba uthe ngakusasa sengilele sekusemini ngibona abantu baningi bagcwele lapha abanye ngaphandle ngizwa bethi sicela ukaliki ngizwa ngingaphakathi kodwa ngizwa ngaphandle mangiphuma ngaphandle ngifika abantu abaningi abadayisa abaqala phezulu abayezansi bonke badayisa ukaliki abantu abangaphandle bonke bathenga ukaliki bangena ngaphakathi uthe eyinsuku intsha phambi kwakuthana yamba manje ngokusimayo ngikhuluma nensizwa kangamandla ngithi ngivezele imbuzi lapha ezini emile ngiyiphuthumise lapha ekhaya emphefumulo uthe elaleni kwami ngalo usukulelo mangilele etendeni la eceleni kwami mfundisi ujele ulele lapha eceleni kwami ngiyaphendula ngiyabutha mfundisi ujele phela lo uthe njalo mase khulumize sangweni etendeni eminyango lithi lezi imbuzi ozoyiletha ezine bawo bese beqala ugezwa mangiphuma lapha etendeni ngihlangana namakhetha amabili aqhuba imbuzi athi siyacela mzulu washina athi ngaya ngasemosheni ngabona elinye ikhetha lile emanzini libheke phansi livele ngenyawo ngabiza omama bekade bekwashizintsha bazombuyisa lapha ngaqhubeka emosheni ngabheka abanye abantu ngicela uNkulunkulu abaqoqe abageze ngalenikele imbuzi enzoyiletha Inkosi kuselizwini ngiyakhetha Inkosi enkulu uyazi lwezulu ukukhulumayo umfana wasithole endabeni zakanongoma esigodini sakaMememe Inkosi esiyakhele uzulu bengizoqala ukucela ukubonga unyazweni lwezulu ngomsebenzi asenzele wona ukungembula ingubo ebisingihluphe kakhulu ngithe ngeke emasontweni adlule ngabona unyazi lwezulu ngathi lisendaweni one day visit khona mase yamemeza unyazi lwezulu uthi bonke abazombula ingubo abasondele ngibona sesondela nabantu abaningi bakithi kwase kuba khona inkosi asalephethe ujeke efika isideza nje sonke sesiqedile sesifukuma lapho manje ngiyadlula ngangena kwelinye igumbi kulelo gumbi mangena kulona ngifice unyazi lwezulu uhlezi nesilo esizulu ehlalweni singene lapho ngithethe ngibona esibonakalisweni sengivuka abantu abadala sekakhuluma osithole bebonga unyazi ngakwisilo ngomsebenzi libenzene bona ngicela ukuhlehla ngoba siyakhuleka lesibonakaliso sixhuma kwesini ngaba naso ngoJulayi uthe ngoJulayi ngilele ngikade ngifuna ukuhleli mangithi ngiyabuka ngibona unyazi lwezulu ngaphambi kwasesangweni ebuhleni mangithi ngiza kulona lisemontweni mangithi ngiyaguqa lithi ngingaguqa lithi lalela sengitshenile uAbraham ukuthi inzalo yakhe ayiyeke lento eyenzayo yalo umsebenzi wabasenzi bewenza unyaka nonyaka oRamadan umbangela usinde yena njengoNkulunkulu akayithandi leyo nto ufuka lapho ngesibona lesengile naso ukuthi sengifuka ngade ngiqeda ukukhuluma nesilo nesizulu ngithe ngiyibona ngiphumela ngaphandle manje ngiphumela ngaphandle ngiphumela kwenye indawo eyikhaya lomphefumulo manje ngiyafika khona kunomfowethu ongathi uyiNdiya ome khona phakathi endawo mase izwi liyakhuluma lithi uyena ke lozogeza inzalo kaAbraham amen mase likhuluma lelizwi lithi kumele kwakhiwe ikhaya lomphefumulo okuzogeza khona inzalo kaAbraham bathi lase likhuluma angizanga kahle ukuthi enhlangothweni lesizwe special ukuthi iyiphi leyo nzalo kodwa into engayizwa nomthethelela unyazi lwezulu mangazanga kahle kwathiwa ukuthi isibongo esiyinzalo kaAbraham kuyisizwe special isibongo sakaMkhwanasi uthe ngilele entukwini ngithe ngisekhaya kukhona ikhetha ekade lihlupha mangithi ngiyangena emagcekeni ngifica into engathi ibhola kube lezi likhulumayo lisho ukuthi kule bhola leli kukhona umuntu ophakathi okuyena ohluphayo emagcekeni osithole ngithethe ngibona le bhola selivuleka kuphuma umuntu ngaphakathi maphuma lo muntu angungwe amaphoyisa ngicela lo muntu ngokuyahlupha bambophi ngani ngithethe ngibona esebaphuca ibhamu esebakhomba ngakithi
ngagijima ngambamba ngithe ngase ngimbambile ngase ngikhuluma lamazwi ngathi inkosi ikukhumbule ngiyaphoxeka ukuthi wena usuhluphe kangaka bengicela ukuthi ushemba aqoqa kufaka ekhaya lomphefumulo akugeza akukhumbule nawe bengicela ukuthi ushembe lelo khetha likhumbule ngoba engathi lona esicindezele kakhulu umndeni inkosi besizonke nizwile ngekhetha inkosi yasePheni kaNazaretha uphilani lo akamzobe Mthandeni kwamaphumulo inkosi uGumede makaze sengcwele ngabona ngilapha phambi komnyango ekhaya lomphefumulo sathi baningi nje silapha ekhaya lomphefumulo phambi komnyango kwakukhona ubaba uNyazi Zulu engikhumbulayo kade bangcwele sezulwini ubaba uNyazi Zulu lwangena ngaphakathi silapha ngaphambi komnyango lasekhaya lomphefumulo lwangena ngaphakathi bathatha ikhiye ezintathu zokuvula lezi ikhiye lezi layinikeza insizwa yakithi ngangibona ukuthi insizwa yakithi le noma ngaboni ukuthi iubani kodwa ngangibona ukuthi insizwa yakithi le mabinika uNyazi Zulu ikhiye ebese ngiyitshela ukuthi alihambe lonikeza uphilani lozonika mina ize lensizwa ebese ngibona ubaba umphephethe lo sisebenza la ngale uMajilo ubaba umphephethe wenza isiqiniseko sokuthi lensizwa njengoba inikeze ikhiye ubaba uNyazi Zulu ezintathu ngempela iletha mina nobaba uNyazi Zulu uthule liyabuka luze ize lensizwa ebese ifika ibeke lezi ikhiye ezintathu mina ezandleni ngikhangezile ngezandla zombili ebese sondwa isikhiye iyodiscard isibeka sigcine singakusona isikhiye ngiyadlula eNazaretha lesile la ngesabatha elidlulela ngomhla ka-6 besilethe izinkuleko eziyisithupha sizothetha amacala abantu abangasekho ekwathetheni kwethu amacala amaNazaretha noma singathi noma kuyikhona ngoba sivezela khona ngibese ngibona ngingasekhaya engathi umndeni wakithi omningi kakhulu uya emfuleni uyogeza omunye usugezile uphambana noya khona ngibabona sebegqoke ingubo ezimhlophe siyabonga amaNazaretha ngoba sigcine ngokufika nje kuleli sonto lelidlule konke ukuthi siyashintsha siyabonga ngiphuthuma amaNazaretha beka lokho ugcina bese ngibeka lapha amaNazaretha wathi esikhathini esiphambilini ngiyacabanga ubaba uMshumayeli uMadiya akazi ukuthi umzobe lo wangibiza wathi mzobe ngathi mina baba uMshumayeli bathi woza la esitezi sababa sizosebenza ngokhonkolo nganyuka sasebenza ngokhonkolo sasebenza noMshumayeli leyinsizwa ngokhonkolo sakhathala sahlala phansi ukhonkolo khona sathi sihleli phansi kube sengazi ukuthi isikezi lesi siyanwebeka siyalesi beka ngizothi ngasehostela kwathi qhamuka izangoma ezimbili lezangoma esinye sasihamba nethwasa esinye usibona ukuthi izangoma lesi sesiphothulile zafika lezi zangoma ziza kumina zathi zizongithatha hayi nganqaba mina ngahlala phansi ngancika ndingababa ngathi nayi ngegama loNyazi angeke mina ngikwazi ukuthi ngibe izangoma mina ngiNazaretha zagcina ihlulekile izangoma eNazaretha zaduka zathi hayi asinyeke sambe bagcina bambile ngiyabonga amaNazaretha inkosi kusenizweni lokhulumayo nokhanya isibongo kaMthethwa uphuma esigodini sakesabiyela phathe inkosi uNdaba ezithubiyela ngaye ngaba nesibonakaliso ensukwini ngilele ekhaya ekamela engijabulala kulo ngabona sengivuka ekseni ngase ngiphuma ekamelweni
kwelinye ngase ngifica itafula. Leli tafula linephephandaba, iphephandaba libhalwe ukuthi ubaba uNyazi Lezulu uzovakasha eThuthukani uday 1. Ngase ngithanda nami ugijima ngiyonikela khona eThuthukani. Ngase ngisukuma-ke ngoba nginayo inamba umphathi waseThuthukani, ngase ngimemeza ngithi asambe sonikele eThuthukani. Sase etha ngimphathi simnikele amakhosana eThuthukani. Sase sigijima-ke sihamba safika eThuthukani. Sathi masifika eThuthukani umphathi bamthatha bombeka kwenyindlu. Le ndlu eThuthukani ayikho indlu eThuthukani yodwa. Mabembeka kwenyindlu umphathi base qhamuka amakhosana amabili. Lamakhosana kwangathi ahamba nawo ubaba. Asethi yena nkosazane ozongena la phakathi. Le ndlu ngase ngisaba mina ngoba uthiwa khona ubaba phakathi. Ngase ngithi mina ngiyasaba ngoba nithi angene mina lapha azoba mina ngipheleze umphathi. Ase ngithathe ngiphusha ngedlukulu ngoba nganginenkani ukuthi angifuni ukungena phakathi. Ngathi base ngiphusha ngase ngiwa ngesisu. Ngithema ngiwa ngesisu ngala isisu phansi kanti khona ubhombe lapha ngwami. Ubhombela wayephethe amasaka amabili. Wasekhipha isaka elilodwa wasethi hawu umntana wami usufikile. Ngathi mina hawu baba letho uwe la. Wasethi yebo. Wasethatha leli sala lokuqala ephethe induku emfishane. Le nduku emfishane wakhipha amahephisi nenzipho elahla phansi. Wasetha amakhosazana leli thempeli ahleze ezesontweni efike lukaMasteshi naMastersback efaka inzipho. Mina umhlana wami usumile yonke lento. Wasethi ngenze njani? Ngavele ngakhala ngaqhubeka ngalala ngesisu. Wasethatha elinye isaka waqaqwa wakhipha inantsuka. Le nantsuka ngathi inobulongo ungcolile. Wasethi ngenze njani? Wayithatha le nantsuka ngokunyanya wasehlangana amashiya kwaba umudokoda amashiya ahlangana athi ngini amehla babomvu. Waseyithatha le nantsuka ejijele windi lavela duma kakhulu izulu. Ngabe ngathi shembe ngiyacela kusankosi wehlisa ulanga Nyazi Lezulu. Wasethula wasethi asiphumeni sambe ufuna ukukhombisa umunye umsebenzi. Sahamba sesifike ethempelini safika afica inkosazana. Waseyiphendwa lenkosazana sayilale ngesisu khona ngizobona umonakalo. Ithe mayilele ngesisu lenkosazana enebhodlela emhlane la kwi-spinal cord. Leli bhodlela indlela liqhume ngakho ngathi aphume emlilweni lasengena lo mgogodla. Wasethi ngiyabona ukuthi umgogodla ufile umgogodla amakhosana elithempeli. Ngathi yebo baba ngiyabona. Wase ngathi seqhamuka inkosi uNyazi Lezulu ilanga lamalanga inyanga yezulu nothingo lamakhosazana. Base beyigxamaza le nkosazana base beyikhipha leli bhodlela ngeenkere enkulu. Amen. Base beyikhipha leli bhodlela wase bethatha bejijela ngaphandle kwethempeli. Wasethi gijima nkosazana siphinde sihambe. Sahamba base sifika kwenye indawo kwakhona impophoma. Le mpophoma yayihluhlweza. Lolu hlweza ko5 or 2 rand. Wasethi uyayibona le mpophoma sisiyajika imali. Ngathi yebo baba ngiyayibona. Wasethi akiyimali le kodwa insizwe nenyembezeni ayisakwazi ukufika kithi sina boshembe. Wasethi yazi ivinjwa yini ngathi cha baba. Wathi ivinjwa umgogodla lofilo waseThuthukani. Wasethi umgogodla ngikhuluma ngamakhosazana aseThuthukani. Wasethi khona abantu abangaseka sebahambe emhlabeni sebehlupheka kakhulu behlushwa ile nkinga leli thempeli. Wasethi asakwazi ukubasiza thina boshembe ngoba kukhona ingilozi engalephesha kwale mpophoma. Zinamabhuka wonke amathempeli kodwa yaseThuthukani ibhuka lihlelekile. Wasethi bonke abantu abangaseka emhlabeni bakhona kuleli ibhuku bagijima beze sabathweni bekulosine beko 25 abangaseka emhlabeni. Bese beguqana bese ngifinisha senkhatha amadolo manisonto. Wasethi thina boshembe asikwazi ukuwela ngaphesha kwale mpophoma ngoba ize ashisa inyembezi nensizi zenu. Wasethi mele ilungiswe lento. Wasethi ngicela ukuthi ugijime uhambe kumshumayeli nomkhokheli nomphathi wamakhosazana ukuthi ephathe 50 rand abathathu ukuze sikwazi ukufuna umgogodla ethemba yaseThuthukani. Wasethi uma ngabe usuthunywe yonke lento izolungiswa. Ngase ngihamba ngomtshela kumshumayeli kwasedlula isikhathi lento ingalungiswa. Ngathi kuleli ilanga aba nesibonakaliso imoto yamshumayeli iphoqokile ifile sengathi bese engozini yemoto. Mayese engozini yemoto umshumayeli
wasekhanda kokhulunywa kubaba kobe ukuthi sekuvela isimo esikanje eThuthukani wasethi ukhipha isimemezelo ubaba wasethi amalaza eseThuthukani yona nenkinga awagijima ehamba ocinga isidumbu samshumayela azasifole ngiyasifuna asephuma amaloko amaNazaretha eseThuthukani asicinga isidumbu samshumayela engasifoli nami ngase ngiphuma sengihamba ngiyosicinga isidumbu sathi mangifika ngafika kwenye intaba kunewa umshumayela engaphesha kwaleliwa ukhona umfundisi uShabanga ephethe iexercise embuza ngezinto ethune engazange azenzanga emhlabeni ethi ke kulungile sebeqedile wasayina ukuthi akasekho emhlabeni wasethi usezomvulela isango nanje abantu abangasekho emhlabeni wathi esathi usiyamvulela isango ethi umemeza ingilozi yakhona leli sango wavela waqhamuka ubhombela wathi hey mana wamisa isandla lesokunxele wathi mayesimisa isandla sokunxele wathi ufunani lola uyaphola ethethe uthe mayethethe wasethi wena usufile wena awufanga wena uyenzanga into angithume yona finqe kulo makosazana finqe wemishana wasethi awuyenzanga into angithume yona wase ethula baba uShabanga engazi ukuthi enze njani wase ethi ayifika ngani kuwe leyangane uthe maye ngikhomba wase phuma umbani okhanya oxhophayo ngase ngaphaphama waphinda aqhubeka ezinye insuku ngaba nesinye isibonakaliso Nkosibusise nkosazana ngiyakhetha uyazi lezulu lo khulumayo unkosazana uZama wakwaKhumalo eMpumalanga province iviki lokuqala ubaba esekwandeni kasuka ngeza la ekhaya lomphefumulo ngoba nganginesifiso sokuzozwa konke echazeleke ngizokwazi ukuthi ngithulele abantu abadala ekhaya ngoba ubaba nomama basekho selubaba omkhulu akalone Nazaretha ngizokwazi ukumchazela ngokuningi okwenzekwayo ukuze kulwazi ukulungisela abadala amasekho ngempela ngafika ngasabatha lapha ekhaya ngalalela bese ngiphuma ntambama ngabuyela emuva Bileni kwami emuva ngaye emsebenzini ngafika emsebenzini ngasebenza usuku ndlula usuku lokuqala lwesibili kwalesithathu ngathola ucingo ufona ubhuti ekhaya uthi awusisi lapha ekhaya sekufe imbuzi lembuzi bekuyimpongo nje enkulu ekuyona beyilusa imbuzi lapha ekhaya egcekeni kuyona igada yivuyise futhi kufa imbuzi ngithi awubhuti kwakubi ke lokho ngibuya nasekhaya lomphefumulo ngilale uphinde ngakusasa futhi afona athi sisa ngiyazi mina lento sekufe enye imbuzi ngilale ngithi bhuti kothi ngesandulelo ngibuye ekhaya ngempela ngathi makuphuma emsebenzini ngehla ngabuyela khona ekhaya mangifika ekhaya sebayangitshela ukuthi cha sisi akufanga imbuzi ezimbili kuphela izimbuzi bezu25 kodwa kufe eziyishagalolunye 9 bekusa nje iqumbile namazinyane kusekuseni iqumbile kusekuseni iqumbile zifile sekusele 16 ngidumale bese ke ngihlela kusekuseni ngivuke ngoba ngangifisa ukuthi kulelo viki ngize la ekhaya lomphefumulo ngoba sasezizwile ngifisa uphinde ngibuye futhi ngenxa ukuthi kwakunesimo esasiphoqa ukuthi ngihambe ngiye ekwandeni angikwazanga ke kuba ngibuyela ngaphuthuma ngaya khona ekwandeni kunomnikelo kwakufanele ngokuhambise khona ngifike ekwandeni ngibuye ngesonto ngihlala ekhaya ngilale ngomsombuluko ubhodi ebesesho ukuthi sisi ngithengelele kwafika umkhulu behleli phansi kwesihlahla uKhumalo uMntungoza lo baba bethu uthi behleze esigqikini uthi mina bengidlele uplastic ngenzela ukuthi ngingangcoli ngimbikela ngokufa kwezimbuzi la ekhaya kuthi mkhulu imbuzi ziyafa yini esingayenza siyiphuzise khona ukuze iphile uthi umkhulu uthe evikini lendlule uZamantungwa ubehambile ekhaya lomphefumulo uthi buka ke lapha uthi uvule ngathi kuba ngathi ikhalenda kodwa abantu bayahamba umgwaqo uthi sibuke ukuthi besiba ngakanani
silindele ukubambelela kuye singene ekhaya lomphefumulo. Uthi iTheku lincane umgwaqo obheke eThekwini uthi bayandlula laba bantu izinkumbi zabantu baningi baphithiza njengempethu. Uthi mntanami ufikile uzaMantungwa ekhaya lomphefumulo waSabatha. Uthi ababe phambili amakhosi nabo bonke besizwe saMantungwa bangenile. Thina ke besesixukwini uThema isephuma ngesango saphuma kanye naye sahamba. Asikwazanga ukuthi singene ngoba bekufanele alale ukuze sonke sibambelele singene size inkumbi zonke size sinele ekhaya lomphefumulo. Uthi ngiyakuzwa ke mkhulu kodwa ke ngidinga ikhambi lembuzi senza njani? Athi umkhulu aziguli imbuzi azinalutho imbuzi. Uthi ubese evula kwibhantshi lakhe adelimbethe wakhipha umnikelo amarandi amahlanu amakhulu aqala amadala. Wabeka ngapha amahlanu waphinde wabeka amanye amahlanu kwesokunxele wakhipha u2 oyiphepha. Wawubeka phansi waphinde wakhipha amanye amarandi amabili yaba u4. uThema iseqedile wakhipha amanye amarandi amabili wabeka irandi kulomunye umnikelo wabeka elinye ngapha. Wabe sethi lalela ke ndodana mzukulu ngikuchazele. Wathi leli randi lokuqala uzaMantungwa uyofika ekhaya lomphefumulo ahlambulukele umndeni yaseMantungweni. Kulenga la kuleli randi uyohlambulukela imndeni yakwaNdima kuba malokazana wala ekhaya ushuma wami ongizalayo. Bese ke ewufaka lo mnikelo wonke njengoba unje uyofakwa uzaMantungwa. Le imbuzi ngeke isafa. Ebese hlala alale size singene sonke siphelele. Angakwenza ukuthi afike alihlale lo suku ajika alale singene sonke ngeenkumbi zethu size siphelele singene ekhaya lomphefumulo. Ngempela ngifikile ngalala ngomsombuluko ubaba umshumelo wasevula ithuba ekseni ngovalo lalungishaya banda amathumbu ngasaba ukukhuluma. Ngaligcina ithuba ngalithola futhi ngase ngibuya kubaba umshumayeli. Ngase ngisebenza lapha ekhaya ekusebenzeni kwami lapha ekhaya bafikile bakithi ngisebenzile eMhosheni ngasebenza konke lapha ekhaya nginenkinga ngalimala engozini yemoto ngase ngihlanga phansi ngalimala umgogodla espinal cord nalapha khona ngasebenza ngahlala ke lo mnyaka uThixo wangisiza ngomsa wakhe ngasukuma kwi-wheelchair. Nginale nkinga ngisebenzile khona kulomuzi ngasebenza kunobaba ubaba omncane wasendlini kobaba ngimbonile la ekhaya lomphefumulo ngisebenza lapha yasakha ama-Gilox lapha ya ngibambe khona umshini ngimbona ngesiso lakhe belingathi linenkinga nje la liyithoba limpunga. Ngimbone ngalo bese ngiphenduka ngimbuka ebese nyamalala. Ibese ngiqeda ukusebenza lapho ngihambe ngiyomaya ngiyehle ngiphinde ngibuyele eMhosheni ngiyosebenza. Ngithema ngisebenza eMhosheni ngase ngibona lade ngisebenza khona beloku kuvela mangihambisa umshanelo kuvela amagobolondo ezibhamu ebullet igobolondo lenhlavu. Lapha eMantungweni kwaba naleyo nkinga ukuthi obaba ongizalayo ahambe ngokuthi adutshulwe kwakuyisabatha ebuye eThempelini. Kuyisabatha basebefika bamhlasela khona ekhaya bamdubula kwandlula emhlabeni. Endluleni kwakhe ubaba sasingazi thina sizingane ukuthi ngabe inkinga ekuphi kwandlula emhlabeni ubaba kwenziwa konke kwandlula kuthe sengidlulile kwabe sengithola ucingo ufona yena ubaba omncane lo ngimbonile wathi sawubona ndodakazi ngathi baba wathi mntanami ngiyafisa ukuthi ngize ekhaya sizokhuluma sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume ngalokhu uchazeleke ukuthi ubaba bakho bahamba kanjani. Ubaba bakho njoba adutshula uhambe kanjani kwenzakalani. Ngithi mina awu baba mina ngingane eMantungweni ngiyacela ukuba lokukhuluma ngingidlulisele kubantu abadala ubaba omkhulu khona njengomfo wenu abize nabo bhuti bahlale phansi bese ubathulela konke lokufisa ukubathulela khona. Mina ngingane eMantungweni
ngiyacabanga ukuthi ngiyondlulisa kubabomkhulu babomdala bese biza bonke obhuti bese bekulalela ukukhuluma ukuze kwazi ukuthi kuqonde. Kanti njengoba ethufuna uxolo wayethi uzocima ubufakazi ngoba kwasekutholakele ukuba isibhamu ezabulala ubaba naye sisakhe sikhona lapho njengomfowabo. Ebese yena ithumela inkabi ngifika ngisihamba ngezinduku-ke ngaleso sikhathi angikakhona ukuhamba kahle ngiyaqhuka nje ngiqeda ukugeza sekuntambama uthumbu longilamayo intombazane encane yadingisiza ithi sisi kunemoto ecima amalambo kodwa engenayo egcekeni. Ngithi mina awu kwakubi ngena ngamalambo amnyama uthi yebo sisi ngithi mina ngilinde ngiqede ngizokwazi ukuthi siphume sibone. Ebese ephuma yena kuqala mina ngingakaqedi ahamba yoyibona. Ngibona ingane ingasaphumi ingasabuyi ngigqoke igown ngiphume ngephandle ngifike ngibingelele sanibona bavume yebo. Ebese lomunye baphethe izibhamu lomunye asikhokhe isibhamu ngizwe sithi ngibingelele bavume ngithi awu bakithi sazohlaselwa ebusuku bathi hayi aphendula omunye athi sidukile silapha nje sidukile ngithi mina hawu uma kudukiwe kungenwa kanjena noma imizi imingaka bengeke ngidukele kweminye imizi eceleni komgwaqo nase ngikhetha ukuzodukela la ebese ngiziba loyo hawu nalo munye mangithi ngiyambheka naye uphethe isibhamu nalo munye bangamadoda nje bodwa. Ngibuyele endlini ngiqhuke ngibele endlini ngoba ngifuna ukugqoka kahle ngithi ngizophuma ngizonibona ngibele emafendini ngithatha ucingo ngosazana baba sicela uyibuthe inkulumo yakho uthathe ihloko ezibalekile ezikulethe ekhaya emphefumulo ibuthe inkulumo yakho ntombi. Ngibele endlini kanti lezi igebengu bese ngifonela amaphoyisa ihambe ezigebengu ibanjwe zithi ezinye zibaleke zibuyele kuyena zafike zamdukula kwandlula emhlabeni. Bathi zathi mayifika kuyena zathi hawu thina antu sithumele emlilweni lapha kade sifike khona bekunzima usithumele emlilweni zabe seyidubula yena wandlula emhlabeni. Mayefika ke ufika vele ngiyambona ukuthi ulimele. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni leli cala esingalazo oba kusho ukuthi imindeni yasemandulo leya eyandlula ngalendlela uNkulunkulu wasebuhleni abageze bonke bathethelelana. Ukusaka kwanamhlanje ngiyasaba ke lapha. Ukusaka kwanamhlanje baba ngithema ngilele emva komthandazo basazana. Ngizwe uphathi ukuthi ezimbuzini zakini usale ezishumi lesithupha ngithi nje baba bone ekhaya hlangana nomndeni ningakujabulela ukufuya jabulela nithathe leyo mpahla ngizothatha ngamacala. Amen. Ukusaka namhlanje emva komthandazo isiguqo sika12 mangibuyele emuva esipholi silele ufika ubaba inkosi umqalo wendlela ufika wama esayidini lesokudla esipholi kwesonxele bekume ubaba uNyazi lezulu bephethe imboko. Ngiyaphuma ngiyaguqa usethi mntanami usufikile ngithi baba uthi kudala salinda ukuba ufike la kodwa namhlanje ngoba inhliziyo yakho isilindile nomzimba wakho usuhlambulukile ukuthi uzwe lokhu ukukhuluma sekuyilona usuku. Ngithi inkosi uthi ulalele kahle uthi uyabona njengoba kuzoqala manje silapha sisesekhaya lomphefumulo kuzophuma yonke imindeni ihambe iyongenisa ke umdedele womhlangano kaJanuary. Uthi zonke lezi inkumbi zilindile kuyofaka umdedele kaJanuary ebuhleni. Amen. Uthi bonke laba bantu bebelokhu bekhala iminyaka neminyaka bekhala kodwa ke bengilindele ukuthi uzofike lapha ngikutshele lokukhuluma kumbe bayozwa makukhuluma inkosazana. Amen. Ngithuke athi ulalelisise engathi sekusesangweni ebuhleni kugcwele inkumbi zabantu sesizukile la kuyakhanya nje ukuthi sizulu kugcwele inkumbi zabantu zithe chithisaka amanazareth aqala inhlalsuthu uthi ubukisise vula amehlo bese uyalalelisisa ngolaka ingene inhlalsuthu ingene umdedele ihlabelela babodwa babambelelayo bangene nabakuba abanye bangena bebodwa ababalandeli. Uthi yababona laba basalayo ngithi inkosi yamakhosi athi linda
ungena amakhosazana nakuona futhi kube khona ababambelelayo abanye bangene bodwa bengangeni namuntu beyihlabelelela bodwa athi linda ungene ojamengweni nakubona futhi kube khona ababambelelayo abanye bangene bodwa inkumbi zabantu isale ngemuva uthi inkosazana yababona bonke laba basele ngemuva ngithi inkosi yamakhosi athi lalelisisa ngiyobabuza ukuthi basaleleni uthema yefika kube babuza ukuthi nisaleleni ngoba amasanga sezovalwa bathi inkosi yamakhosi silinde imndeni yethu ehlambukileyo ukuba sibambelele kuyona singene laba baba bambethe ingubo emhlophe abangena esabakhethayo baphuza utshwala ngayizolo base bazosingenisa asingeni thina asiholwa izidakwa asiholwa izidakwa ingakho baba sisele emasangweni silindile ukuba kuqhamuke ihlobo zethu sikwazi ukuthi ezihlambukileyo sibambelele kubona singene athi lalela kahle mntanami aphinde futhi abuze athi uma zifika niyongena bathi baba njengoba bahlambulula bona bese sithembe bona ukuthi sobambela kubona singene kodwa ngoba baphuza utshwala asikwazi ungena nabo asiholwa izidakwa thina ubesethu baba uyababona ke mntanami bonke laba bantu abagcini ngokujivaza imndeni yabo wathi buka ke seyihamba ke inkumbi ngathi umhlangano usuyahamba wathi njengoba behamba eziqwini zabo kumele bephuma izithukuthuku ezihlawulela amacala emndeni yabo kodwa kuphuma izithukuthuku eziphuma utshwala kuphela ngakho lezo izithukuthuku zotshwala ziyawungcolisa umkhumbi ongcwele kaJehova ufika phezulu kwentaba usungcolile ungcoliswa yiwo amakholwa ahambe ephuza utshwala abanye abawuphuza ngisho endlelweni wathi bangcolisa umkhumbi ongcwele kaNkuluNkulu ngakho lokukhuluma uzongisiza ukukhulume uma ngingakhulumanga sizotholana ube sengishiya kanjalo ngabe sengiphaphana Mingelela abangcwele igama lami ukulungile ngwasimelane ngokuzalwa nguzalwa kwaMasibuko kodwa ngisisimelane bancane ngicela ukuthi ubamunyaze ngikwazi ukuthi ngikhulume ngicela ukuthi ngiqale ngaloku ngingaqali ngokwasekhaya nginecala kube kuthenga boMeyi ngaphupha ukhona umuntu enganginayo noma ngambona ngakahle ukuthi ubani kodwa wakhuluma ngendaba yesizwe waqala okokuqala wakhuluma ngobaba uMsholozi wathi ubaba uMsholozi kumele ukuthi akahambe aye kogeza wangikhombisa umfula wangikhombisa impande kufanele ukuthi makageze ngayo leyo mpande ngayazi ngavuka ngathi Nkosi yami ngubani mina yini lento engiyiboniswayo ngathuka ngathi ngizokwenza njani ngidideka ukuthi kanjani kuthe ngelinye ilanga ngiyibona ukuthi lento ilingikhathaza bese ngiyakhuluma ngicele ngithi ngiyacela ukuthi noma ngabe kuthiwa yini lokufuza ukuthi ubaba uMsholozi akayigezele ngiyacela ukuthi emathongeni ngoba kusho ukuthi khona lento abayibonayo ngale mpande ngiyacela ukuthi akugezele uthula isikhathi uphinde futhi kubuye elinye emva kokuthi mina ngithathe le mpande ngakhuluma kuyona uthe kusuka ngabona kwakhona elinye izwi elikhulumayo lithile lizwi ubaba uMsholozi njengoba kunjena kuchitheka igazi ubaba uMsholozi kusemandleni akho ukuthi leli gazi lingayehla ngani ngobani unamacala okhokho labo khokho laba unamagazi ayechitheka athema echitheka la ligazi leli alizange laze labuthwa alizange libuthwe leli gazi leli kufanele ukuthi kube uyena kusezandleni zakhe ukuthi akahambe ukhona ma bukhona ubuhlobo nawo uMsholozi kanabo baba ukhona ubazi abasondelene naye ukhona engimthole ngithi amasonto mathathu engithe mangihlangana naye wangikhombisa wangitshela ukuthi wazi umfowabo ngathi inkosi kusho lalela ma ukuze usizakale ngoba ngeke usizakale uma uzofuna ngokukhuluma kanje awuthola nalowo kumazi akusondeze uMsholozi uyomthulela lo ndaba
uba umsholozi uyazwa mama yebo baba mayese funa ke usizo umsholozi umcela ukuthi asahambe siyonyazini lwezulu ekhaya liphefumulo so bese sikulekelela ke ma simchushisa umsholozi uma kukhuluma ngempande impande unyazi amen uyazwa mama amen ayikho ke impande ukulapha imphefumulo yabantu amen so bese sikulekelela lona zama ukutholana nalowo omazi umsholozi akusekuyo umsholozi uzokulalela umsholozi ngoba uzobe ungafakela ngobemhlophe ayizwa kalula makufika nina amen ba Ngosibusise ma amen osecela ukuletha okwakithi yebo ngokwakini yebo kushuthi ke ngike ngafika la ngoba ngangithunywe yibona okhokho bakababa mangikhuluma nomndeni wangihlamuka baphuma abathandi ngase ngiza ngazoyiletha impande ngokuthi amandla anginawo ngaqala ngeyodwa ngithe mase ngiqalile ngale eyodwa kuthe ngesabatha lelidlule kwase kufika abakomalume nabo bangikhombisa ukuthi nabo baseyikingeni baboshiwe kunoma mncane okuyena ogangayo ngase ngithi la ilungile kusho ukuthi ake ngilethele impahla le yangalapho komalume ngithele langa leli ngizoyiletha le mpahla yakamalume ngoba sengiyenzile eyakababa ngithe mangiqhamuka ngiza ngizongena lapha esangweni kukhona omama bebedayisa kukhona leyo okwenziwa ngotshani kuthiwa isibathi sifoqiye wathi uhambo lakho lisazobanzima thatha nasi isifoqiya ufake sona bese ngiyangena ngaphakathi mangingena la ngaphakathi njengoba nje kuhlezwe kanje kuyakhonzwa bese ngathi ngivukwa umoya bese ngiyathathwa ngikhishelwe lapha ngaphandle khona lo okuhlalwa ngathi kulalwa kuyona abafikile kuthi la eceleni le eyotshani ngibone ubaba uye waqhamuka wathi njengoba ehambile ngoba emndenini kwafuze kuba uyena olungisa lezi ndaba maye fika ngale athi baba mntanami ngiyaxolisa ngishiye umsamo unganenzelanga mangifika la ngithe mangifika la koqala bafika ngiphosela isikhali wathi angibambela nabo kade bayibamba ngoba bengingezwa ngafuna ubambe ake ngibanjwe yini ngenza ke ngazo iletha leyo mbuzi leyo kodwa umndeni awufuni ngagcina bese ngiqhubeka sengihamba ngedwa njengoba ke sengibona ke manje ubaba uphezu kwendlu le eyotshani uphethe isikhali umkhonto mangithi ngabheka khona ingane eziwu2 ingane yami ingane kadadewethu ngikhali ngithi ngiyabamemeza ukuthi abasuke ngoba nangifuna ukubagwaza izwi lami lingafinyeleli ibona ngithi ngiyamemeza lingafinyeleli kubo bese ngiyasuka manje ngiyahamba ngizogudla ngala ngakule ngibona ubaba khona isihlabelelo leso esinobaba ogqoke ingubo emhlophe nesigqoko esimnyama ngibone yena lo baba unobaba unenkosi umisuzulu ngicele kuyena ngithi baba ngicela ukuthi ungisize namba abantwana mina abesethi ubaba unyazi athi ngeke ngikwazi ukuthi ngikusize ngoba kusanemthwalo ngithi mina imthwalo athi ngeke ngikwazi ukuthi ngikusize kodwa futhi okunye bese yagodla ngithi ngiyahamba nangu kukhona umkhokheli osemdala lo mkhokheli ogqokile ngihambe ngifike ngikhulume kuyena akhulumanga angiphendule kodwa ngingamuzi ukuthi uthini bese ngiphindela kuyona kulezi ingane ngibuke ziphezu kwendlu bese ngithi mina into edala ukuthi kube ngathi mina ngiyiphendulayo ngizo into edala ukuthi mina ngingasizakali nomthwalo eshuwayo yithathu amazi yingakho ngiyeke ngikwazi ukuthi imndeni yami isizakala bese ngithi mina kusho ukuthi angiphume ngizohamba ngisuke lapho bese sengiyaphaphama ephaphameni kwami inhliziyo yami yababuhlungu ngoba ngithe ngizozala lezi zinto yamazinga egolide yebo baba usuwakhiphela manje mina nginaka kukho kumina ukuba kukhona lezi ngane kade ngiyibona zakho yebo kuthe lelanga lekade sizoza la sizokwenza lokho kwakababa ngithe lengane ke kadadewethu athambe sihambe senkonzweni ngokuthi anginaki mina ithi bathi yavula umlomo kuthi bhanya amazinyo ngithi ngisishithi ngeke ngikwazi ukuhamba nawe ngibuye nowami umntwana uthe ehamba ekhuleni kwakhe ngamtshela ngathi ithathu angifuni amazinyo angwafuni awafunakali ahamba umntwana yevasithi mayefika evasithi kusho ukuthi ngokudala kweyingane wayenza wabhala igama lami ngela kwesibele
wazofaka enye la ngasesiswini usho ukuthi ubese ufihlile umthetho wakhe kuthi ngelinye ilanga yisina ngimbone engaqoki usho ukuthi kwasefanele ukuthi ngiyibone lento ngimbone engaqoki yini esemzimbeni wakho ulobile umzimba ayifunakali lento ngiyacela ukuthi ubaba uNyazi welizulu sekushiwo vele ukuthi uhambo lami lizoba nzima vele ngiyalibona ukuthi lunzima ngoba umndeni ungihlamuke wonke umalume uthi angikaze akwazi ukuhamba nami Ngiyakuhoza ma yebo baba ngiyatohoza kulungile ma zama lo lawo manje onabo azokulekelela abantu bakini nazi ingane zakho njengoba zenza le mkhuba zilandela ithixo zakini amen ungabanikelela nje abantwana ukuthi uNkulunkulu akayisule emphefumulweni yabo ngoba bayakwazi ukuyifaka lento kodwa abakwazi ukuyikhipha yebo mhlazaneke bakhula ngomqondo sebeyozenzela bona bese uyinikelela yebo wena qhubeka namandla onawo unikelela imindeni yakho amen ithixo lezi ababeyakho beyikhonzile amen usibusise ma amen ngiyayikhetha inkosi akithi ehleba amanazareth uNyazi welizulu bantwana bakhe basezulwini siyabonga uphiwa uMvenqange siyabonga uphiwa uMvenqange ithuba loba sizokhalela abazali bethu kule nkundla ayibeke emaqadini uShembe uNyazi welizulu inkundla ikhona emhlabeni kodwa azibasizanga abazali bethu ababhubha kulelizwe kusukela emandulo namanje isekhona lezo inkundla ngicabanga ukuthi inkundla ekhona manje esematheni kuthiwa iMadlanga Commission phambili kwakuthiwa yi-TRC abazange kodwa basizakala abazali bethu baloku babhajwe ethuneni bemile abadlulile ethuneni njoba bebhajiwe ethuneni imithwalo yabo bayibusela kithi thina singanene kwethuna wayesebona uNkulunkulu onese libanzi uNyazi welizulu wayesesakhela umuzi wawethi igama wathi ikhaya lemphefumulo wawatha igama wathi ikhaya lemphefumulo wayese ubeka lapha ezweni lasemaqadini esicimeni sakamashu ngona uNkulunkulu uyingozi ngoba uNkulunkulu into yakhe uyayifihla ifihle ezeli iyobonwa izingqapheli kuphela njengoba siphuma amazwe ngamazwe emagumbeni omani omhlaba asizanga ngokuqonda kwethu nokuhlakanipha kwethu kodwa silandele lento elotshwe uNkulunkulu la esihlabeleleni kunehlabelele sithi sifuneleni abathunywe khona abaningi wakhulunywa ngami nawe khona namhlanje la ekhaya lemphefumulo ukuthi wena othunyiwe amen imphefumulo ikhishwe ezulwini lasebuhleni bokuphakama imphefumulo yomuntu ilethwa la isewusana ibekwe onweni kayihlo wena nami ubekwe udilizo ubekwe ukhali kanyoko wena nami kanti ulethwa nje emhlabeni uceliwe ukuthi inkosi sicela usiphe ingane ezoyawosimenele emhlabeni ngoba asidlulile ethuneni abese uNkulunkulu ekhipha mina nawe njengoba ukhona uyicabangele wena ukuthi udalele lokho naloko nalo cha udalele ukuthi uzokhulula izulwane sakini esibhathwe ethuneni esingadlulanga ukuya ezulwini lomndeni phela ukuthi asasi namhlanje ke azi wena oqala ukufika ekhaya lemphefumulo nako uthunyele kona ukuthi uzokhulula izulwane ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni umkhuhlane ungibambile nokudonsa ke ngokusebenza kanzima isikhathi eside lapha ekhaya ugcine sekunqunga ngisho izwi ngicela uNkulunkulu wasebuhleni uNyazi welizulu afihle umngane bami bese ngiphela izwi lihlabelelo ivesi libelinye amahlabelelo samakhulu amabili namashumi amabili nanye 221 sicela ukuthi masihlabelele zihlabelele lo Joe Shembe sicela uNkulunkulu ukuthi asiphe ukujula siyilalele ngoba sixoxa indaba amen yesa Nkosi mina ngedwa
angibiki kodwa uthi uNkulunkulu asikunake lokukhuluma singamanazareta silandela uNkulunkulu kodwa abazali bethu bayawuzonda umoya wethu abazali bethu bayazivimba nje umthandazo usho uthi inkosi ngiyeza inkosi mina ngedwa anginawo umphelekezelo ubaba nomama abavumi ngikulandela abazali bethu abasethuneni abavumi simlandela uThixo ukulandela uThixo kona ukuze emva kwakhe njobe ehamba amazwe ngamazwe simlandele sijabulise ukumlandela ukulandela uThixo ukugcina imiyalo yakhe mayibonkosi ayigcineki imiyalo yakhe kungani ingagcineki izogcineka kanjani imiyalo yakhe ngemva kwethu sihudula izulwane ngezulwane ezinye zayihamba nemkhovu ezinye zazingonondindwa abanye babe ngababulali njengoba kuthiwa njengoba dumuzwa yodadewethu ethi sebenikezwe uyise umkholo ukuthi naye aqhubeke nale nkolo ababeyikhonza besahamba emhlabeni bebulala abantu manje intembi lemkhuba abayenzayo mase beyenze ethuneni abaqhubeki babhekane nabantu babuye bazoyenza egcekeni uyamuzwa uthini udadewethu uthi ubona izingane zakhe ubaba wakhe eza nomkholo sebegwaza egcekeni manje lento ifana nana ehlukene ukuthi athi umuntu wakini ebulewe umajiya bese nigijima nemphathisa umuthi nithi akahamba landela umajiya ambulala ngoba wabulawa yena uthi mayeqeda ukubulala umajiya maye benamandla okumbulala ngalo muthi abuye ekhaya aqhubeka aqothe ekhaya manje imphathisa isikhala leso sikhala lenimphathisa sona uqala qothe mangabe unenhlanhla ukuthi aqothe izitha zakhe kodwa imvamisa ababuyele ejenza babuye bagadle ekhaya agcine sezoqotha abantu egcekeni ngoba inini nimphathisile ukuthi lento sikuphathisa yona uzobulala ngayo yena wazi ukuthi mayebulala fanele aqale la egcekeni la ikhona manje-ke nale ndaba ushemba akhuluma ngayo ukuthi abazali bethu abavumi simlandele uNkulunkulu abafuni sigcine imiyalo yabo ngoba babuza umbuzo ukuthi-ke yebo mntanami usisa phambi kwashembe uthi asambe umhlangano njengoba ushembe ephuma amazwe ngamazwe ehlenyuka uyasondela yini umuntu ushembe neyilwane uyasondela yini umuntu ushembe neyikhwama mntanami ma usisa-ke kushembe siphethe iyikhwama sileke iyikhwama kanje sosondela kanjani kushembe ingakho kwazi kwalotshela ukuthi ababa nomama abavumi sikulandela abavumi silandela umthetho kaShembe ngoba sihamba nabo bagcwele igazi lethu bagcwele imikatsha yamathambo ethu ubuchopho bamakhanda ethu emzimbeni wethu basimbathe nemikhuba yabo yasesihogweni ababeyidumisa besahamba emhlabeni basayidumisa nasekufeni ethuneni bavuka nawo beze kithi thina bese sibasondela kuShembe wayesebona uNkulunkulu ukuthi abantwana bami bayangithanda kodwa inkinga abafinyeleli kuShembe wayese uNkulunkulu eletha umpula wasezulwini wawubika ezweni lasemaqadini wawethi igama wathi ikhali emphefumulo wathi-ke abantu abamozani sibamukele sengethemba sizothetha amacala ukuze nithi manje ngilandela nabo benibahola njengoba kuthiwa inini enithunyiweni khethiweni nize nabantu abaphilayo mayibonge Nkosi ningezi nabantu bakini abasaphakamiselana ikhaya umnako wabo kagogo uthi wena wangibulala ngoba umthatha umyeni wami baphihlelane baphakamiselana ikhaya wena uhamba uyaNkulunkulu zanabantu abanjalo uze namakhehla abulala abafowabo ngoba efuna ukungena amakhosikazi abo uza nawo bayala phambi kwaNkulunkulu hayi mina nje emhlanganweni angiphuthelwa uNkulunkulu la eyakhona nje ngihamba naye uNkulunkulu fanele simlandele ehamba umhlaba wonke simzungeza kodwa wena njengoba uhamba noNkulunkulu wena uhamba nabantu abanjani abantu hamba nabanjani makufanele ukuthi balandele uNkulunkulu uthi omunye umama esukuma la ngomunye unyaka uthi uboniswe ebuthongweni lele wabonisa unyazi bezulu limemeza lithi bonke abantu abaphuma emadodweni ehleli uthi abantu babephumisa kwamagundane yabona mawuye ekhabetheni kade kagcina uqinwa uthi mawuthi uyalenda uphuma amakokorosho uphuma amagundane uphuma uthi babephuma kanjani emadodweni uthi into eyinkinga lomuzi wasebuhleni okubiyelekile bengakwazi ukuwela uthanga bonke bayalapha ngasesangweni la ekumakhona imoto bamakhona uthi unyazi lasekhipha amabhasi uthi labantu babephuma emadodeni bangena emabhasini uthi uShembe wayeseqala ebhidliza amadokolo uthi wabonisa lesibonaniso sakhe naye ehamba nalabantu bengena emabhasini baze bazofika la ekhaya emphefumulo
uthi labo wabona unyazi likhomba amabhasi livuleka iminyango bonke abantu bengena wathi fanele nizogeza ngoba ninafele ebuhleni yini nangeniswe ebuhleni niphethe ikwabo yini nangeniswe ebuhleni niseyimpi nangeniswe ebuhleni ningonondindwa abanye base bazalela khona ebuhleni ngoba kuney'ngane ey'zalela emadokotweni ebuhleni ushembe mayethi akubhikiza amadokodo siyamthuka unyazi nami ngiyathuka unyazi uyaganga ubaba bhikiza amadokotela esiwakhelwa amabandla ngo-10,000 ngo-20,000 kushikhulu omajiya ushembe namhlanje wakha izindlu lezi zindlu esobe ingena imindeni ephilile imindeni ehlambulukile ushembe wabhikiza amadokodo thina siyamthuka asifuni ukufunda ushembe wenza ushembe wenza lokhu esevula ikhala emphefumulo usetha waphuma abantu emadokodweni ngoba ushembe ufuna ukuzokhandela imphefumulo ezobe sigeziwe yakithi neyakini amen ezothi makuye emhlanganeni ebese ushembe evula lezindla zakini itezi bese ingena imphefumulo abazalweni ihlale idumisa uNkulunkulu avale uNkulunkulu umhlangano abese nasemakhaya basuka baphuma ngoba bethu lamadokoda kwonyaka bebethi ibusisi bayokhulisa imizi yabo bayombuza hayi ukuthi bahlale ehleni ugcine ehleni sekukhona abathandazo omajiya kuthiwa jikena ngathi yabona khona amadokodo abeya ehlanzeni obothi mawungamla khona uzosibuzelile enhlawuba nabo babazi behlangana nawo lapho sathi usawuba ubone vele amantombazane lapha evele mayiphuma madokodo uqale uphume ibhluwe ugqoke ibhluwe bayoba lapha eTexas Matexera ilawa ahlale ehleni azale khona ehleni kodwa uma ezobe ngezaba lapha kunabantu ekuthiwa bayahlabela bayajathazela benzela yonke into khona la ilapha elethisa khona abantu kuthola emadokolweni umuzi wankulunkulu usihlambazile lo mama bemayikhuluma uthi ngabona mina ukuthi umnyazi wethu lalikhipha le moya yabantu eminye emndeni yethu ayilethwa yithini uthatha inkomo njengoba kuyibonasi nje manje abantu bazobonasa abanye badlala intofelo majiya baqubula inkomo athi zokungenisa abantu bakithi ebuhleni bophakama ezulwini yongenisa abantu beyizibozi abantu bethwele izono zamacala abo ubaqhuba ngenkomo bafaka emzini engcwele ushemba abaphikiza athi inkosi ibusisi bangena abantu bakini bahlala emzini engcwele sesiyakubona usuyisangoma khona ehleni iyazana mazalini ozoyibhala ezulwini ebuhleni phela isezulwini bantwana base-Afrika ebuhleni isezulwini bantwana base-Afrika uyabona lo muzi ongakini kumbe isejudiya kumbe isegilizini izulu lashembelene mayikomposi la khona ezulwini kashembe isemfuleni kashembe into ngakithi umpula ngiyawazi umbholosi sekukhohliwe nomthapho owangakithi nangu baba umshumayela ngakithi engikhuliso yini owangakithi umbolozi nomthapho ilagezwa khona inyama ngakithi ngangibona maphuma emcimbini mhlawumbe maphuma imali bese kuthiwa thina insizwa zami zonke ezimpuleni sabe zogeza empuleni bese sikhuphukele ekhaya sesihlambulukile sihlambule umnyama wasemalini la kulapha khona ishozi ilawa ngizokhona kumkhulu kodwa konke kwenziwayo okwenyama angazi ukuthi uthakuna ngembuluzi kuthiwa lezi zinto khona na angeke dala ngakithi akazi ngakutshela akazi kuthiwa emthakuna ugezwa imphefumulo kodwa umfula wangakithi ngiyawazi umfula waseNazaretha uphi ogeza imphefumulo uphi iyo lokuwona namhlanje mayikomposi ingani wona umfula waseNazaretha wakhiwa unyazi lwezulu wathi igama athi ikhaya lemphefumulo isemfuleni la ushembe egeza khona imphefumulo bese ikhuphukele ezulwini ebuhleni bophakama njengoba kuzokhulunywa nje kade khuluma intokazi yakithi uHana ikhuluma ufakazela into eyakhulunywa lapha ekhaya insizwa mangaphazami eyakadludla ngisazi noma yakabani noma eyakadludla noma yakanzuza ngathi njalo uboniswa lo muntu usanda ukuvulwa uNkulunkulu uthi ithi lensizwa ngiboniswa kwakuyona lenyanga sekulezikhala uthi ubona ufika imoto namakhaniboti amakhulu uthi unyazi wethu uhlelaba phakathi kwesicabha saseJamangweni nesango leHlayisulu
uthi uhleli lapho phakathi kunamakhosazana aguqile la uthi uletha inhlayisuthi letha amakhalibhothi lemakhalibhothi afika abekwe eduze kwawo uthi ngapha lolu hlangothi olungapha lo mnyango ongale lo mnyango wentaba yepheza lo mnyango ithi le nhlayisuthi yayibona ngaphakathi kulo muzi lo muzi mkhulu ungazi uthi ngisho umasho mncane ububanzi bawo lo muzi uthi mayingena ngaphakathi enhlayisuthi ibona abantu befaka phakathi kulo mfula okuhlaza uthi mabephuma baphuma babe bahle ngajonodo uthi ingane ezincane zamashwile zingena ngathi ngena kuyibhola fuke liqhuma ibhola uthi bese umqalo wendlela abakhipha abantwana ngale mangabe lo mntwana una 300 years wafa kodwa ejile uthi ukhula azabe mdala kakhulu embhekile kodwa bemhlaxobezela uthi wayesebona intombi ziphuma oanti abadala ababefake bayazuma uthi ufaka intombi faka la ngithi ixwayo phezulu kwamabele uthi babeqimbile ngenhla oanti abadala kodwa izintombi ubona ngamabele nje icijile the uthi mayephuma uthi akalulanga athi sesuka uthi baphuma babe inqwaba uthi bese kumenyeza umuntu elapha esangweni kumenyeza umuntu uthi ababona bathi abakashudla nabakasuka mangabaza bathi abakashudla nabakasuka ubona bona ngakuyela abakashudla bakatiti uthi kwamenyeza bathi abakashudla uthi wasiqhamuka umndeni ophila abakashudla uthi unyazi khipha ikhalibhothi libanike amakhalibhothi amathathu mayoqala lamakhalibhothi kuphuma iNazaretha entaba yepheza iNazaretha kaJamakweli iNazaretha enhlayisuthi uthi bese benikezwa amathikithi uthi bese kuphuma isizukulwane uthi abantu bakini laba bagqokisa ngomhlobo sesiyahamba manje kuma amabhasi la athi ushebe sesiyahamba siyehleli manje siyolindela ukungena komhlangano oyiKenani mayibonkosi le show umphathi lo into ezwa ushembela etshengisa uthi abantu baphuma qala sawo lokhisimosi nina lokhalaphetwana yonke befundiswa sibile emzini wencwadi ehlelo phakathi hlaka 28 ngesuku sehlelo uNkulunkulu ngokuyasazi sangabantu bomhlaba sathanda thina into zoyafana lebhiki njengoba sobesinde bona uyafana lebhiki hlukana lonyaka no December 25 yona imideni yona isibusilinde uhambo loyesu kuyimayibonkosi lolu hambo esihambayo abantu baseAfrika lethu oyithatha ushembela ngalo phefumulo mawuvuka ethubeni umphefumulo ethubeni mabisi oyithatha usukule safanele livukele ezulwini lomndeni kodwa inkosi langa khona bangavuki ethubeni bavinjwe yithuna ngezithiko zabo nemkhuba yabo iningi lethu abazali bethu abadlulanga ethubeni baphathwe ethubeni ngenxa yethika ababenazo nababekhonzile abanye bambona uNkulunkulu kodwa baphathiswa izinhliziyo umona amanga nokuqina nenkohliso zonke lezi zinto ushebe ibhekwa zibe izithixo zimpimba umuntu lithi thuna wazi ukudlula angikhuluma indaba kaMajiya eTheonazaretha abesephathimithi njengoba ekhulunywa lapho indaba kaMtholozi ivala ngathi babetshela uMtholozi mihla namazolo kukhulunywa indaba kaMtholozi nami uqobo sengaze ngamfonela ngangilapha ngabanje ngicela ngakhathi ngangingale eMakhani sebenza ngale eMakhani wanginikeza ucingo lakho umuntu athi ngakhuluma nabo kaMtholozi abekhuluma kahle ngathi baba unamabutho amaningi ethiwa wangenanga ekhaya emphefumulo ahlala ngaphandle kwesango ngoba wena ukhomanda wawo athi alindizwe kakhomanda bona ushembe balandile ey'ntabeni kodwa bahleli ngaphandle woza wathi ngihlezi ngizwa lento ngizofika namanje ngisafika phela unyaka manje into kade ekhulu njengoba ngiphuza njengoba sekuzoqhamuka kubonakalisa kuthiwa abawugeza ngempande bawugcine sebeyiswe ey'mpandeni kanti baphila inhlanhla ukuthi beze kumsindiso abadalayo ushembu yena owazi lapho umphefumulo ngoba umphefumulo udalwa unyazi mayibonkosi umphefumulo udalwa ushembe unyazi phezulu uthixo lenkosazana inyanga yezulu ilanga lokhanya umqalo wendlela bona banikezwe umphefumulo hayi Majiya uma uya kuMajiya uzokhuluma umphefumulo wakho udlala ngesandla ulungile uma uyela inyama yakho ukuhluka ngafika kucathi uMajiya lapha akufaka amanzi ebhetri ishisa umzimba
bese liyasebenza kulungile kodwa mawukhuluma ngemphefumulo akwazi ngamajiya ngoba umajiya akazaza idala imphefumulo amen umuntu ningazi imphefumulo omlalele uzwa lotho ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo ngabe ngiyaqhubeka izwi lami lokwetshotho njalo bayitshotho kodwa ngeke imvumelo omubi mako omubi ofuna ukutshotho siyoyikhuluma indaba kaShembe zokuthi singene enhlabathini ngoba sizwile imindeni yethu abantu uNkulunkulu okhona manje sizukulwane ehamba naye unyazi lwezulu amen aye umkhiphe emlonyeni nimphilise ngoba siyaphila thina amen umphefumulo yabazali bethu izwi kaShembe amen hayi ukudla lo esiphele emakhaya cha uyazi khona imindeni engangeni emakhaya lokho yanqulwa ukuthi emakhaya angcoliswa mhlawumbe obabekazi bomkhulu mhlawumbe obabekazi basemandulo abangcolisa imizi ithonga laphuma ekhaya ithonga laphuma ekhaya awushiya umuzi kuyahlala lapha ekhaya kuhlala oPhuseni noDomani kweziwe ihlangano ayingeni imindeni ehlangulile ungena lezi ibozi zokubethi abahamba vele beqoshile imindeni bayangena khona ukuthi ubone bazoyidlela ukudla ngoba vele basaqhamuka emhlabeni abakadluleli ngaphesheya kwethu phela abantu abasesemhlabeni ufuna ukwenza umsebenzi wakho umuntu ahambe ukuthatha kahle bethune hayi kahle bethune noma ngabe kuthiwa kuyahlanjalaza kaShembe ngikhuluma isiminya uma ungakholwa lokho uzofica ethune ngabe khona bathakathi bakini ngeke uzudlule ngebeqe futhi ngokumkhulu wendlela ezibili lomndeni wakini uhamba belithuna elihamba bonke abantu boliwe umndeni wakho lofica lapha phambili kukhona abamile kodwa lapho ngalethi bamile bahlenelwane zabo ababetha abafana babo abantu ababiza ngeza bethu nini noyise beshikwama zabo bahlenaze phela bayizula mhlawumbe siphambili kabi nakwena uzothula kanjani noma ufuna ukufaka lengubo enomusho obasho ngeke uzudlula abantwana uba phela njalo amanye azatha kodwa ngabe uthatha ozoshekelezwe uShembe abanasona uShembe kodwa usibivendeni indlela zoyapho wena wasendulani wena ngani lokho kwaNkulunkulu wena angisho babona wena lokuhlala ngani lokuhlala wena dake ukuthatha ngani lokuhlala noma nelunga lokufika wasendulani ngikhumbula ngedaba akuyena asulanga lo kodwa ngomsebenzi kaNkulunkulu yadinga ukuthi kube khona abantu abazobanguza basola ukuhlala kodwa nawo uhlala ngasukuma hayi ikwawo mayibonkosi amen ngoba asethwanga la emhlabeni ngoba sithele ukuzodala umuzo obuwa abantu bagcina sebecabana kuma-social media manje kubanga yona leyo engabe umuntu ucabana nabakubo ukukhuluma umuntu abakubo bamphikisa uyacabana nawo namashiya phansi uqedile uma uyikhawulazi ubatshelile abantu bakubo bampheka bamshonisa basukuma akasukumele bazomupha abadla imindeni yabo ngoba bambona ukuthi uyikhawulazi mayibonkosi bantwana bahle basezulwini kulabo abaqala ukufika ukuthi yini ekhulunywa ngala ekhaya emphefumulo la ekhaya emphefumulo kukhulunywa ukuthi wena usowuzwile hamba-ke uyohlala phansi nozala kwenu akuyona into le egatsha lomzwangini phela le ndaba lapha ekhaya esizukulwane esikhumbu sesibongo sakini kusukela ezizukulwaneni zokuqala ezaphambi kwendlela ezangena ehlazweni ingakho ngumthandazo ngaphambi kwendlela ezangena ehlazweni ngoba okhokho bethu basemandulo baphambi kwendleleni bayeka ukulunga njengoba ethe uNkulunkulu abamboni ngalutho abantu bayeka ukulunga babelungile ngaleso sikhathi ingakho athi uNkulunkulu abangoni ngalutho wasethiwa bangoni bathi-ke makusuka le ndoda eyacabana nomvelinqanga ezulwini okwambilosi enkulu uLucifer mayexoshwe ezulwini ezemhlabeni wafunga wathi inkosi yokufundisa ukulunga mina ngifundisa ububi wabazuzako okhokho bakithi nabakini ngoba okhokho bakithi yazi kunezwi labadala elithi kuthiwa yizwi labadala kuthiwa ngomlaleli umuntu omdala ngoba umuntu omdala unezwi likaNkulunkulu likamvenqanga ubomlalela ingakho kwakuthiwa yizwi labadala
mako wale kuthiwa ufana kanti ngawo mntwana kweqizilo oyise mkhulu ngoba yini into ababeyikhuluma abantu besahlambukile babe nezwi kamvenqa mayikhulumile umuntu omdala wawenza noma esheshile abantu abavuma amen fanele phela so abantu abadala somajiya bethi abantu abadala benza imkhuba bekhokela amakhosikazi emizi yabantu bonisa bephakamisa izikhakha zemizi yamadoda kodwa umuntu kuthiwa mdala ingane izobonelani kuyena abantu basemandulo ababemhlambukela umvenqa babethi uma bekhuluma into yenzeke njengoba injalo ngakho kwazi kwaqhamuka izwi lithi izwi labadala aleqiwa ngiqonde la ekutheni bantwana bakhe basezulwini abazali bethu baphunyuka baphambi kwendlela bangena ehlazweni bagcina bengasakwazi ukukhuluma ngomlomo wenzeke ngoba into zabo mabezenza babengasakhulumi ngomlomo wenhlanzeko babesekhuluma athi ekhuluma umuntu abeqalile athi ngikhuluma mina enkundleni akhathazeke yonke amadoda badla amafutha kuphela badla amafutha okuqamba athi uma ekhuluma ngezuza sikhathazeke sonke la uma esekuzuza uthola usuzo sibekhuluma ngoba wathatha amafutha wena okuqamba wathatha amafutha ofezela usungolile awusakwazi ukuleza nomndeni umndeni wakhaphezulu uyaqola uyabuza ezweni mawubuza ezweni ulimo lapha silazi uzositshengisa naye lekhulile usiphathise wona amafutha uqala kubonakala kwendlela ishona ubuya kokhokho nokhokhokazi bethu bebuya nezithixo zabo beqoshe ezweni nomndeni ushembele njengoba ephikane mphefumulo ufuna ushembe ukusisekelela ayokhuphula leyo nsika yabantu esingabazi asikwazi ukusuku usukalo ingakho ushembeke nine senifikile kale mphefumulo mase nizwile ukuthi ushembe uthi bantu abanuthumeli ushembe uthumeli njoba bethi zilimo zalithi unyazo wethu uthumeli wakithi ekhemana amen uthunywa shembe hayi uthumeli ukuthi ngithola isikhundla sokuba ngivangeli ngosemuntu ushmayini cha bathunywa lapho shembe ushembe uthunywa ukuthi angene emalibeni abazali bethu awathumathe laba uqala baphambi kwendlela bangena ehlazweni bangena isimkhuba phakathi kwesibongo ishuma uvuma amen bona bayavuma ethukeni kufanele basole ingane ezobavumela abavumanga besahamba emhlabeni bahamba bawuvume inkondlo zomajiya bahlala u3 years manje ukuthiwa siyavuma uvuma ukuthi uma uhlambisa amafutha eselesele nawe ngwenya uzophuma isibabulo somuntu uzophuma umtuba nomuntu umfakele ngengakhe afe bewuvuyiswa lo akekho umuntu ozohlala esibhodlweni sikamajiya ahlale ephekeze kundisela nokuthi ufundisela ulapha uzobelapha uyazana le nto yaphayo ukuthi yathe kanjani fanele bafundise ukuthi yabona mawuzo lapho umuntu okhuphumela umqala bemishaya ngamakhubala lawo makhubala ehlanganiswe no 1 2 3 kusho wazi le mbimo yofunda lapha esikoleni samajiya wazi ukuthi yakhiwe kanjani leyo nto bese ufundisa ukuthi ifika kanjani uma leso utaswile sekusukuba umuntu awusuyithile ukuthi angikhathele nabantu lokubanga lapha ukuthi ngeshawo nala akenushaye sekutholile abantu ukuzuza lo kanjani sababa nokhokho wakho ingane zayizoleza abona sajabula ukuthi ukhokho ihlanga usathusa umsilo ngoba asibisonke singawo abantu abafike impilo semandulo abangani batwanga abashebedindisiwe ikudeni bahlonga ingulube amalasi amakhalaka ibisi nasesizwane singahlungu ikweli amaketshane lokudla kudla umuntu ugijima kumlala kumhlekule nabo bethu batobedindisile abanye bakumndodoshiya amadoda ayingasheshi ukufa esaqhuma ifike bezimbambo kokoko imhlephule lo labelinganiza ufike ingulube imhlephule ithanga lahambe nalo likhipha amathumbu lokungaphakathi ney'ntubu zangaphakathi okuba namhlanje ukhokho wamthambize eswini sengulube wasemandulo akawuzange bathole ithuba lokunaka abantu abanjalo ngoba kwadlanga izinto kakhulu abantu bethu ngezingafike kanje bejahane hamba namakosi inkosi yakanzuza ijahane inkosi yakamajiya leyakasiya kanjalo kuyaphangana asibi isikhathi sokungcwabana umuntu weleweni lapha
noma kodwa bawolemele wendaba uthi hayi katalo mthatha amathumbu ngoba ubekhulele sifuna ukwenza ezifana amathumbu aleyo ngane kudala abakhumbule ababephetha okuyibona ababephetha konkosi belule inkosi ukuthi aboyisakalo sakho siyanyakaza ndaba ezinto uze lesithathu sakho sihlale sizinze fanele sithole ingane umbungu ishule noma umbungu ngalo lokho izizwe zomakoti benje lapho makoti njalo bethenga ngenyongo bezogana lapha ekhaya kodwa babulawa kabuhlungu baqaqwa ngenhlela lemkhonto namadlebe namhlanje uveze izinja ezayisetshenziswa abanumzana izolo esezokale kanti mphefumulo zakho zabona isimanga awuyayiphinda lekanga uyayiphinda phela komuntu ofikayo wena ususumile wena waniye uthi inkosi ngicela ukuthi iy'thixo noma iy'lwane ezayisetshenziswa okhokho bethu ababekade besebenzisa iy'lwane okhokho bethu babesebenzisa iy'mpela besebenzisa izinja besebenzisa amakati lezo iy'lwane zazingadaleki ukuthi zenze impuka yenkohlakalo yabantu amakati engadaleki kodwa amakati ayethatha amakati ahlule iy'khumba kwenziwe ukuhlanganisa namakhubalo kwenziwe khona kade ngitshela njengoba ukuthi ubona abantu beqhamuka behlabathi baphenduka ngabantu lapha ekhaya kwenzeka lokho ukhona inhlabathi esiyixoxanaza kakhulu kwi-crash bayazi uma bakhenze ukuthandala ngahamba ngawakhuluma namandiya efinisi ngathi ngicelani sike inhlabathi esisale ey'ntandaleni kwakuse iqhapuzi la kunathi umgwaqo sekuyitalo eza namatraga manje yakuyayithulule sindale la ngepeti sindale kanti inhlayisukenye izobona isikubu senza lokho naye ayikhona bese ngayendala ngeswethu bona ukhumbuka ingane encane njengamatshela bona tlekamekabathi uthi ukhumbuka ingane encane uthi bagcine sabo manje ukuyala ngeswethu ukuthi uyiqambikani ngoba ungana wathi kodwa uphumekabathi uthi wathi masethuke esebhele phansi wabona umNazaretha uthile ekabathi malika ubheka bathonda awubona lapha khona indodela emibhizo wakhe uthi mntana milo ibona la kwathi wabona ngibona ingane iphuma ngekabathi efikathela amandiya la uthi mntana zikanjani uthi ezizwe ezabafana ezingamantombazana uthi ezingane ziphuma zishawula yini ezabafana zishawula imazo ezamantombazana zishawula imazo uthi zonke zishawula yini utshenge ziyongena lapha kulela sango likajamangweni nale lingapha salezo zokhohla uthi zishawula yini ziyakhona uthi athi esabuka kanjalo abesebona kuphume ezamandiya nezamabhulu iy'ngane nazo futhi zishawula yini ziphume lezengane uthi lezamandiya zifake amajama abovu ezamabhulu zifake amajama amhlophe la emlonyeni uthi ezabantu abamnyama alifake ngisho lezi zamandiya zifake amalapeni nezamandiya nezamanamabhulu zifake amajama emlonyeni uthi lezi inkunzi ezimnyama zakithi uthi ziyabhutshuzela njengoba zinjalo aliphethe amadama uyathi ukuthi yindlu le impisolo vele sasapha amalapeni phela kulelizwe lakithi abantu abakwazi lokho abantu bakulelizwe ngoba bafake umseswana nje la mhlawumbe esikhunga ufakula okanye iqiniso ukale lingane izaphelele ngoba zazingayo impela ingane zapheleliswa kale sekumbenqama uthi-ke nazo zakhamba kanjalo lezingane ishawulani iyabuza le ndoda yathi intana ngobonani kwathi sengibone zamandiya nezabeli ukuthi alelane mpana unyazi engizukile athi angitshele bashumayeli wathi aphela wathi noma bezingane bashumayeli ubatshele lokho engizokutshela kona uthi uyabona obabekazi benu basemandulo obabekazi u-anti ngesingisi utata owayihle noma utata owamkhulu kuthiwa obabekazi labo ngesintu uthi obabekazi benu basemandulo uthi ngesikhathi indlempisho licinezela amabhulu namandiya uthi waphoqa ukuthi amadoda ayosebenza ey'bukeni ayosebenza emaplazini uthi wasesuka obabekazi benu bathi bobaba sikelonelelela ngoba indlala ibhukile uthi basebevuma oyihlo omkhulwini badedela amadodakazi abo ayakosebenza ma efika esebenza ebhulini lithi ibhuli ma ufuna umsebenzi lala phansi qala
uthi mabemandeni lithi ngiyalala phansi qala kanti ukuthola umsebenzi uthi ke bavumo bakazethu babaze ukuthi indlala ibhokile amandiyana belungu amabhunu abadlungula ngomshona phansi alale naye abese niyenza umsebenzi uthi hambe isathi bese bemumatha lelungu bakhuleke uthi bese asuke ngengiye ekhaya mina lesisu somlungu lesiseliye uma bena lokushulelo bayifake emhosheni bayifake ngobeni bayifake madreyini bafike emakhaya sebelungile uthi ke ushembe badabantu ngesikhathi kwenzeka lo wayeyimutha lezingane umqalo wendlela wayeyimutha lezingane elathwalayo uthi njengoba eselethe ikhaya emphefumulo useyayiletha njengoba nina nithi ngicele ikhaya yamanje umshumane futhi namazakha amanje abone inhlabathi abantu ngabingane lezivutho ushembe njengoba ubone ikhaya abathile ushembe oyinandaba wazagqitshwa phakathi kwamandiyana nendawo zabelungu ingakho ushembe ethe kumshumane ahambe ucela lenhlabathi njengobiza isa nalemphefumulo engane uthi lezi ngane mntanami tshela abashumane zabaphume batshela umhlaba ukuthi abantu abeze ngoba asikho isibongo esingenalo uhlobo phakathi komndeni ngoba okhokazweni babedlengula amabhunu bedlengula belungu bedlengula abandiya lezo ngane bese yilahla uthi zingozi ngoba nini kanje mbisholo niko malume babo nawo mabhunu ingane etholakala kanjalo ikwela ngakwantombazane nalezo ngane zamandiyana ezisokwela ngamini ingakho ngabo lokhamba amandiya phakathi komndeni khamba belungu phakathi komndeni usuke uvela lokho abafanayo hayi ngicela uamene ngoba kunisizwe lesingisi ngekhona wobuka nawo yini usikake unawo wasazawo lemane isiqhamana namandiya manje ngeke wenze lutho vukile ikhokhokho ngokwazi oyini owapha ngaleso sikhathi beyiwenza uthi usebenze sobanikelela thina esikuthele uthi inkosi uma nakithi ukhona obabekazi basemandulo abangala siyacela lezo ngane uyikele ithi inkosi uthi ithi lenta isuthi lapho likhetha ushembe phele wazi ukuqula igazi lolunye uhlobo alifanise lolunye uhlobo thina masikele uthi ngozele ngane zaqhamuka kanjalo okukwazi wemndeni akukule inkosi babe igazi lethu mayibongosi ukuze ngeke ukhamba amandiyana belungu phakathi komisi imbuzi yokuqala yokuthuma ushembe ushembe siyakuthuma nazo ezulu sicela usingene emathubeni wethe ngayo tshani lokuthi umsizane udlule ethuneni kagogo kababa noma ugogo nomkhulu ugogo nogogokazi uye kogogokazi ugogo wesizukulwane sokuqala uziyofika bokuqala abadlule endleleni inkosi wabuthe bathwala ngomhlana kwabantu ubalethe ekhaya ubabe ngegaba zabo namaqala abo nkosi ubadiliza intwalo ubakhenza bahlambule bafake umuzi wabo nkosi ongumfuna mayibongosi imbuzi yokuqala le esibili nkosi siphuma phakathi kwesithwi sabantu nkosi abahamba bethakatha bethule bayizango bayizinyama sicela nkosi yethu nomhlaba ubathukele lezo thixo ubakhenza ngoma nenyanga bathakatha bakhunkula abantwini abaloyi nawo bonke abenza imkhubo omnyama sesikhokweni baphele ngaphesha kwethu nemndeni wethu nanganeni wethu nabaphele nasekuphileni baphele mayibongosi usebaphele okwazi ukuqeda abantu abanjalo usekwazi ukukhuluma umphefumulo okonakele awenze ulunge hayi majini mawuthuma emshembe ngenhliziyo ethembayo neqiniso neyimisele uzokwenza ukwenza kwenzeke phela lo sikhuluma ngayo esathu nkosi phakathi komndeni kunengane inkosi ezabulawa amandulo zenziwe intelezi zokuliziphi zisesengaleni zonina amahlule nembungu bathatha amakhaya bahlanganiswa emcengezini bahlanganiswa namakhuba eyilwana uba benziwa amakhuba benziwe intelezi zokuliziphi abanye babephendula khona lapha ekhaya amahlule nembungu enziwe imkhumiso eyimbuzi nenkomo uthola inkomo neyimbuzi ziwuqhaqha abanye benziwe inkopi notiwelosha abanye benziwe abalozi
abalozi ilapho manje labo abantu mabehlolela bakholela kuzisekala tjo kuthiwa abalozi imphefumulo engane lezi ezapho phuma zachitha zalatha zakushuka zahlabisa namakhubalo yibani lokuthwala uzinempofu nemini kuthatha lemphefumulo yokubanzi umuntu afele ngiboteke ngalandwa angabuthwa afika umuva awuthwekule lomphefumulo awuhlanzisa amafutha eyibani Nkosi zonke lezi ngane Nkosi uyiphe uyihlithe Nkosi lapho sezenziwe kulezizwe njengoba ngisho lethunjiwa bayithanda kakhulu abakhumbuli imphefumulo engane ngoba ilula bahlala kakhulu namafutha eyibani bese behamba behlala emzini abantu njengoba ufuna undiwe uzokathi inkomo zakho ney'mbuzi zabo yabona kunenkunzi noma inkomazi noma inkabi nje kuyona umnumzane oma egcekeni ishe ngayibona kuyashaya impilo uyibona seyiphunga ishona iphunga zibona inkabi layika asekhona inkabi isilwane acabi inkomo ayicabele phakathi kwempondo kanti ngigwaba ngamafutha eyilwane uyayibona inkomo eyisuku umuntu kushe nawe uqobo akuyona inkomo nomuntu noqobo lwayo lezo inkomo enjalo ey'luswa izilwane mayihlala lapha egcekeni ucala ukubona ithombe ehlala eliphile ithombe ehlambulelo leyo nkomo uhlabele iy'nkotho zakindle majiya ezingangeni ezweni lomndeni ziveze ziyathanda phela ukuveza iy'thunzane babongile bathi liphinde lihlalise futhi le esathi imbuzi eyabantwana abaphuphuma ukuthi abalahle ukusheba abaphethe abadala kabuthi abenza abantu mayongozi esine imbuzi labo bantwana sicelele uNkulunkulu wezulu nomhlaba babelethiswe ngokusemthethweni njengoba phela babelethiswa ezizwini babelethiswe ngoba ingane azange belethiswe ingane phela mayibelethiswe yaphuphuma enyezwa ngisho layo ziyinkinga iy'ngane ezifuna amabizo azo izona ey'qede impilo namakhosazana ihlele iy'ngane zakubo ezihamba emhlabeni iphuphule yichithekile ezizonile abesele ingane bayezinonile kanti bakhalela ngesigama ukuthi abanalo igama elingenela labizo shembe siyacela sifune emandulo Nkosi zonke lezi ngane Nkosi ukuthi phela babelethise uzethe amagama asezulwini usukela laba semandulo esingabazi kuze kufike kulezi ngane enzaziyo sekungaqala-ke manje ekhaya uma sebelandiwe bese libenzela imicimbi la besenibaziyo kodwa sekuqaleka labangaphambili ngoba kosusuke bani uthuthuba ugijima wena uthi wenza imicimbi njengoba lo mntwana ugcine ngayo uyekhala uthi abantu babo bathi akusaqedwa ngani manje akusaqedwa ngani manje kuthona imicimbi ingane yenza imicimbi kodwa kwembebheshwana ungalungile lutho ushebele kwaselimthume kalandele indeni nasemandulo sengamjaga abantu yini nazi ukuthi labantu abaziya abalandayo khona abantu kufika abalandayo babe namakhanda kakhulu ababekhonza bedumisa nabo bethi nabo banamandla njengoshembe ekufeni wena sokuthi akumuma ukuthi abasaphetha ngani bongazenzeli ngani wena ingakho sithi abantu bangezi la ekhaya lempendulo ngoba elandela umuntu umngani wakhe iza ngokuthuma umndeni wakho alandela umngani wakho ungeza umngani wakho mina ngimtshela ukuthi umuntu mayengibonele babona basho ezibaba lo makuyani ngani mawoma bakedelela manje mawoma ngibamba ucingo lakhe ngeke ukuzwe ukuthi kuphathana phela thina kuphathana ukuthi inhliziyo yakho phelele bese ngaliyo msambo ekhaya lempendulo angifuni ukumtshela ingcindezi akeza soyalelela umethuna umndeni uzomvula la indebe ezwe bambule inhliziyo yakhe ingene inhliziyo yakhe mayithuna umndeni uzotshela umuntu osawajwela osahambela kazisigqoko yabe befuna yathola ngabona umtshela awalandi inkomo imbuzi ziqaba boleka imali ezalayo alethi imbuzi usiyabuza hayi uyangedlula abantu hawu manje akusalungile yini sowajaha izinto ezinenzuzo la ekhaya sizele uzokwenza enenzuzo sizothetha amakala emndeni ukuthi awadlule ethuneni ayezwini lomndeni ayehlale nomndeni nqama sekuthi nawo uma uhamba bafike behlele nomndeni nqama mabethanda ukubili bangabupha neyipha wabethanda hayi kodwa sizothwala ekhaya lemphefumulo hamzelelo futhi ungathathi imali oyibolekile uzothenga impahla uzisemacala bayakubonda unalutho musuyikhanda uzangoboleka imali ubolekela imali ibone abantu babhalisa izandla zethu amen ingabe kuthina inhliziyo
evumayo ayibonkosi iyamaningi abantwana babantu la kwekuvuka imndeni yabo ile sengiliza ukhuluma umuntu la ngakele indina zobonana noma dimona bakhuluma bathi lalela webani uNkulunkulu ubekela ekhaya lemphefumulo akubekanga ngoba ekhaya sicela ukuthi manje kufanele ingane zethu lo akanalutho sibe ingane zethu ayivuma ukuza zimlekele lo mntwana sobaphuka nobaphukelana nabakelana uthi phela sasinike ngoba sinumuntu uzocabanga indaba yethu ifonela abantu ngabazi niwe yona lemoya endelafi thatha ifuna ayibizi namba ibiza ngimbonele umuntu ayisenjani ukuthi ngamazwe babo uthi abonamela ekale mphefumulo kungabike imina nawe njalo qinisikayo odadewethu bayacela laba banganile ungathathi imali yesokuzo unikele umndeni wakina ayihlambulukile ngisumaya ungatheni into efuneka wena inhliziyo evumayo ushele ukuthi imndeni yethu sithisele izibhuluke ebhesi iligobhuzi libunga abantu ucabanga ukubona kodwa nobani cabanga abafazi abawu-15 ngobesena-14 yini ezosiza ngayo bawuvaluke ebhesi abacabanga ngathi uthi imndeni yethu iyakwazi ukubona unyakaza kwey'mpilo zethu zicabangayo inhliziyo yakho mayivunga bayibona iyavuma inhliziyo yakho uthi uma uthandaza ucela ngigcwalise izandla zami phela ukuze ngikwazi umthethela amacala ekhaya emphefumulo mabeboshiwe nabo beboshiwe zimkube inzima bangakwazi ukusondela kuNkulunkulu sebenza iy'thukuthuku zakho uzule kuthiwa uthi iy'thukuthuku zokuthela amacala angabi iphunga lotshwala kanti kuno la akuthi iy'thukuthuku zakho zibonakale zinenjula yokucabanga ukhalela zala ushemba ithathe lezo y'thukuthuku ayiphendule isofu yokugeza umndeni wakho ayiphendule umnotho wokulamula umndeni wakho uyabona umndeni wakho usuyasondela phela kuNkulunkulu usuyakucelela nango okunye ngicela ukudlulisa abantwana abahle basezweni zimbili izinto khona isibusiso sithole emndenini wakho ukuthi siyokuvakashela bese sicela isibusiso bese uyabona kuyalunga bese bakhona isibusiso sikezwa yidlamkhuba zakini ezayicele ngokuxhwala nayo kimi zikufuhlele into mzakhamoko ngumphuthulo zikufuhlele ungabojaha ufana nomkoyo njalo wena uze usho wena ukuthi asimazi ungakaze asebenze lutho kodwa namhlanje waphikeze umuntu uzosho namkhaya ngathi uthole kodwa futhi inhliziyo lokuthi uyafuna nawe lokho ungakufuni imithwalo yakho bayifuhlela kuyena wena noma ubona uhlubekile bafuna wena ngoba sebefuna uNkulunkulu inhliziyo yakho noma ihlezi icongolozela nje uma ukwenza into uthi kodwa Nkosi yami lo 100 rand Nkosi yami lo yabona igama Nkosi yakho bafuna lona hayi umphweni lona konke obezaveza umkhaba yathula ufuna mali 10,000 zokunika vele into ayitholile ngempuye ngendlela esheshayo ayifunakali abayidingi bafuna wena inhliziyo yakho ephelele ngoba inhliziyo yakho ephelele inomphwenqanga inohlelo bantwana abahle basezulwini imbuzi esihlanu imbuzi yokubacela impethela bona emndenini babulela abafowabo ngoba befuna ukungena amakhosana babulela abana babo befuna ukuhlala bodwa esendlini kubangwa iy'nkomo kubangwa amasimu kubangwa amalobolo kubangwa ikhwama zothakatha ezomnyanga yonke yonke leyo mkhuba oyenza sibacela impethele nambuzi esihlanu mayibonga Nkosi laba kade bekhala bethi sebeyinikele imbuzi ey'hlanu nangu babuseni angithi nawe uzofana babuseni ukuthi imndeni yakubo iqede 3 years lapha ekhaya athanyakazi ukuthi abantwana bethu senamakhala nzima kakhulu usenaba sebahlele emgodini lapho uNkulunkulu akayoleke bakhona nje bethaleshweni wayo sesafuna ukudla izono zethu abanye bada kwenza imicimbi usobenzele ubani umcimbi ngoba ukhuluma ngabantu angazi beza nawe kusukela manje ushemba bakuthini namhlanje ubabeke ekhaya usabalungisa ufuna wena labo bantu abadala beze nabo nokufa kwena egcekeni bezuthi ukushemba uthi ngaya kashembe lapha alandilwane musujaha into yenzile inkulu nokusuletha impahla uzonikela wenza into enkulu eyahloyishe noyisho omkhulu kuyeza lokho kuba wena yenzile ujaheni manje ngiyazi phela abantu
manje kodwa noma uDisemba nje lokhatha amathongo manje lokwenza izinto ezingeke emthethweni abantu bohlala inkomo abantu bohlala ngathi ngaphandle mawuthi uyabuza uJohn nomcimbi hayi itiye senze ukho babephuzile lokho awukho umcimbi lelizwe kaMthaniya owenziwa ungenani ibizo lawo uma wenza into ongayazi nawo wenziswa lezi ngakube ezayithwele ezayihlaba njalo 3 months yahlaba mawuthi uyabuza hayi ngiyabusisa ubusisani ilone zakho lezo la manje neyifungo lezo wazenzayo kwathi uhlala njalo after 6 months mhlawumbe inkomo 3 nga 4 uzobeba wenza nawe lo mkhuba basakuyisa nawe lo mkhuba lapha ekhaya kulelizwe inkomo nembuzi abantu baqonde lo abantu basezulwini lapha amen benzi imicimbi amamisele yona ingabe kusembe mawuzo ihlaba inkomo nembuzi ibikele ukuthi yenza umcimbi bese emva kwalokho ehlambulula ukuze mawuphefumula uhlukane nenyama uthi mawufika kumbe ngakusho inkosi ngisuka manje kade ngenza icala ngithekicala ukuthi kade ngumlotha kade ngiyizipho kade ngisho yonke into hayi uma uhlaba inkomo lesaleni ngenabizi ukuthi yani inkomo ihlala abantu basezulwini lapha amen ngiyabonga kumbe nange ngicela ukuma lapha socela ukusela umsebenzi kaNkulunkulu umshumayelo ovunyelwe umoya isihlabelelo sekhulu namashumi ayisithupha nane 164 uma sesicela ukuthandaza umshumayelo emabhani sicela sicelele umusa kaNkulunkulu inkosi usukhuluma amen Yes.